Akariba mioine kume Gembe North ni bachumiritie gutariria kung'anirwa kwao bakiuga makarikaja wagagia jakanyia ntere unyuma yabo kugwatithanirwa stima baugite nkuruki nandi bakomba kwambiriria na kinya gukuria biashara ciao bakiuga wagi bwa stima ni bwithirite bugituma bagatigirirwa nyuma bunene. Wagi basitima bwithagirwa bukireta ainyamara abingi emono nturani anto bakaithirwa batena abo kwirutira na bungu mono gwira ira ikwenda agutumira amainya mau mastima na ibu ntura mioine iratwire mbere eta na stima hii turona thina muno nonto kinya kuthomena na iba ya thina muno na baba tina sola tumukopa tu barona thina betha batina tu barona thina yu nture ni turaina thina nyingi muno cia wacia weru ana beto kwatuika museo yote ninyo ntoka sola ana bakara thina pio mauta yata yationa wa kwatuika mwana kara nyata andikite nyo umwe ke mwarimu ende mwanka athaino bena gikeno kinene nyuma ya kureterwo astima antura eno na endi barekitie kunenkerwa mitasi ciao nekenda bathina mbe na gutumira amyanki iyao batena thina muntu akiriagira untu bwa bakenerete bonene bakiuga ende nende bona munyaka na bakanjiria kwirutira ngui mbingi muno gutumira stima ino stima itu kona cia tutethie muno no ntu bwa kwithira kinyana betu bathomete muno ala betu bathomete muno kinya manto saluni baba ingi bakomba weka nyeto skitota kwenja kwa tuika ndio kilukira thine ya kwa stima ana bara kwa tuika bakari otheri kwa tuika ni ana bakitha bana maendeleo ndio kulukira wase wero ana bara kuona baidi otheri nturene kwa tuika otengo isi bakurita ndagi ngutekere ndi tukwetha twina wewa muno no tukinya bosanya thimu tukwetha twina bo muno na bara baina ntu bakinya kinyosi bakomba kwendelea kwenja na saluni no tukibathomete nguja saluni na batari na stima lakini rais stima iko yokue itukuona ngui bakitha na ngui mbasha kurita weru kuonekana bwatethia ana bationa thine kuthoma tugetho baba kumba kururithi bakarugura na ngui mbingi kiendelea nture kinya womba kuthomethia na ngui kusuka ukomba kuthomethia kinya kiutikine yaku au kuria tere turaria kiunduine mantu maingi yarengi ayamba rende twe werune mantu maingi yakubwa na biashara ni kuriteka bobo wake ni bongala na tuniti wala na nyumba cio manto akethira yakiendelea nkanya muno wamba bukathira nture ntuweru bukaingia imeucia ya ituitumire bwea na tuone manufaa ciacio tetu tukurea mbeca utheri ana betu ibathoma bombe kubwitha cia assignment batikaria na utuniti ndi aciende thai bwina weru na nyumba 10 na biu bionthe inkwanji community ibiambiri kurita ngui kenda tukomba kukabiliana na changamoto uthiri ngi tukomba kuria kekie Kenya ni twatumira facility onto ikweya kenda tumba kuthia tata Kenya rengi na reri kumantora mioine Gembe North Peter Nicholas Chabari.